Lagip, di napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, di napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan ayunis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Sapay kuma tas ikakaradkad kayo adanunen tuy nanumo a surat ko. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. Gapoy tinalaos a panagayat ko kani Alan, nagbalinak abulsek ket in kan kano ti pananglukloko na kanyak. Inaramid ko latta ti obligasyon ko kas girlfriend na iti likodan ti panagbababae na. Aging gadimteng ti may katlo atawan ti relasyon mi. Kastoy man dagiti pasama. Happy 3rd anniversary, babe. Eunice. Ano ti kayat mo kanan? Agpili ka, takarga at ti platong, babe. Houston. Jakon kayat. Ha? Ni, apay, nagaduti in order ko. Apay, di mo kayat ka diti makan dito eh. No kayat mo, umakartay ti sa Bali Restaurant. Houston, Eunice. Kayat ko asawan. Put bentang ti relasyon ta. Anya. Nang inano na daras nga agparparignakan ka. Hanggang agin bupulsek ka. Alan, pangasim. At data dito yung restaurant. Nakababain ka na kiti makangag. Numabalin. Ijerwar ang pagsaritaan tanti maipapan iti day taba na. Saan? Kahit ko adito'y kun alagpasan ti amin katata. Apa yan, Ana? Anya ti makagapo. Simple lang. Saan kan hayayatan? Awan matambo ka nagbasulakan ka. Di mo kumamot aramid ang tikas ti kanya. Ang naasim. Diyak ko makayat nga ramidin dahil kan ka. Ngam, Yaman niya, Alan. inuray ko asi ka mismo ti mangi-give up iti relasyon ta. Ngam kaslawan lagan ka. Isosya ko na mismo ti makiwinnas poskan ka. Ag-break tan, Eunice. Sana pag-asim. Di mo kumamot aramid ang tikas ti kanya. Pakawanan na ko ma. Yung aging galaangan dito iti pagpatinggan ti love story ta doa. Eunice! Kumay ka! Lumugan ka! Tayo tulad kayo di palayo! Oh, Eunice! Apay nagsangsahit ka? Ada ka din napasamakan ka? Vince, ni Alan, in-break na ko. Kastaya? Hala, di ka nagsangit. Sana rin bang asangitam ti kasya klase ti lalaki? Vince, Gusto na? Di ka danag. Adak lang dito, iparakan ka. Di ka tapulos panawan. Namamanti ka adak iti sibay mo, iti amin nagundaway. Ikarit na ito, Eunice. Okay, no problem. Agkita tantulangan ni Jay, okay? Bye. Alan, Oh, ayan tayo raramidim dito eh. mabalin ka kadiya kasarita. Awanan ti rumbang pagsaritaan ta pa, Eunice. Alan, mabalin ka di, nagsinublian ta, pangasim. Maminano ka di nga ibagakan ka adikan ay ayatan. Sardengan na kuman. Lipaten na kon. Takas taakmat ka. Inaramid ko na ita. Ngam talaga marikata na. Ngamin, aging kaita. Ay ayatan ka pa ilang ngalan.
Eunice, jakon kaya't masaktan ka pa eh. Di mo ko maipilit ti bagyang kanyak. Ngamin, talaga nga awanan ti panagayat ko kan ka. Saan ka nga ayatan? Saan ba't siguro ang narigat nga awatan tayo ta? Kasyang kumamit tabagi. Apay, ada ka din sa bali ngay ayatang. Wen, adan, iso pa nga asing talipatan naman. Saan la asisyak ti lalaki? Nalapit asaan adata tinaituding para iti tunggal mesa. Iso nawaya ka nga gayat iti sa bali. Patcheck nga ti mas deserving iti panagayat mo. Sige, nakastati ko naman. Ikarigatan kalipatan halan. Ket sapay na kuma. Tawan to ti pagbabawyam iti kastoy ngay naramid mo kanya. Hello, Eunice! Happy birthday, Bess. Thank you, best. Hi, Vince! Impagmanta na kaumay ka? Siyempre mo ta. Malipatan kaya mo ti special ti best friend ni Eunice. Happy birthday! Agyaman nak, Vince. Ah, ato ti regalo para kan ka. Oh, wow! Ang sweet mo naman, bro. Agyaman nak, ha? Bess, ato'y matirikalo. Thank you, best. Okay. Kumusta kayo, Matan? Da kayo ka din adwa? Ah, saan pa tiket ko sa man. Agayam kami lang ka ni Eunice. Kunak nobyo kayon, kalpasan ti break up da ka ni Alan. Oh, Eunice, Vince, ada kayo nagganam dito eh. Kumusta kayo? Oh, speaking. Hi Nelly, happy birthday. Thank you, bro. Chona, ni Eunice, ni Vince, ni Nelly, barkada. Okay. Eunice, Vince, Nelly, ni Chona, girlfriend ko. Hi, guys. Nice to meet you all. Wow, ha? Nag-date ka matan na nagka-girlfriend? Kabi-break mo lang, saan ka di? Sorry, ha? Saan na ka na-inform nga ubing kayang ti type mo? Ay, siyempre mata. Abay, ti ko nang kadikat urayak pa iti 2 months, 3 months. Talaga mo ta napospol ti rupa man niya, Alan. Kalpasan ti naramid mo. May turod mo pa ilati ang pakita dito eh. Wait. Ni ka di Eunice, di bagbaga mga ex-girlfriend mo, Alan? Kunak man no barkadam laang dagito eh. Sikati makagapuno apay nga in-break ni Alan ni Eunice. Oh, really? I'm sorry for your loss, girl. Talaga kas tatibiyag. Di ka agdanag, Eunice. Amo ka makasarak kan tumatlang iti lalaki at talaga para kan ka. Pasensya ka na. Agin inayat kami ngamin at talaga ka ni Alan. Pwede mo mutan ka nung in-order mo cheesecake, Eunice. Vince, pasensya ka na. Nawalanak na tayo tigana sa mangan. Aging ka kadita. Kat ni Alan pa lang tilinaang ti puso kang panunod mo. Vince, Saan lang mat ani Alan ti mabalin mo nga ayatan. At daag dito'y para kang ka. Mabalin mo mat nga ibawing ti atensyon mo kanyak. Ang mo mat bayagan nga ay ayatan ka. Saan ka di? Vince, Masaksak kita anak man. Numakit-kita ka masaksaktan ka gapo ko ni Alan. Lipatan nga may nanda dyan lalaki. Siyak langan ti ayatan. Ikarik at di kan tulumdangi ti dinag. Di kan tupagsangitin. Ayatan kan ipatag ka. Aginggat mauding angas ko. makabanog mateg malmalam at trabaho dito opisina. Ay, makapabisin pa ikitin.
Agalas 5 kaya man iti malam. Hi, Eunice. Oh, Vince. Anya ti raramidam dito eh. Anya pa ko ma. Sukunan ka, ha? Sika talaga. Nagtaktak ka man na ako na. Okay lang. Pakaragsakak ti mang sukon kan mang itulod kan ka. Ay, kaya manak, Vince. Ay, magayam. Ada surprise kan ka. Anyang hiday ta? Diyan ibagbaga, ha? Surprise ni Rod. Ay, when gaya man niya. Ala, umay ka. Ada pa pananta. Okay, mabit lang nga ron. Yurnos ko lang dagiti papel iti lamisan ko. Wow! Talaga mo ta na sorpresa aki tinaramid mo a preparation para iti early dinner ta. Napukaw ti bannog ko iti nagmalam. Nagimas pa'y dagiti makan ngayon pasaganam. Siyempre mo ta. Vince, Ah, amom, kasta unay panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, dimteng kay ti biyak ko. Agyamanak, gapo iti kanayon a panangan andingay, kan panagparparagsak mo kanya. awanan nyaman na. At anda pa paragsak ti biyag mo. No ayatan na. Saan la na inkabsatan? No di kahit kas iti panagayat kumatkan ka. Vince, Si sasagana nga agbalin a panakip butas. Tapno lang malipatam ni Alan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agbalin ka lang nga naragsak. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Eunice. Eunice. Alan, anya tararamidom dito'y sango ti balay. Kahit ka kumakasarita. Maipapan iti anya. In-break ko ni Chuna. Kasta ka di, apay nga ibagbagam kanyak data. Awan mo't bibiyang ko no bilang lang. Inaramid mo tikas jay. Gaputan amiris ko si kati ayayatek. Husto nalan, sa tingan na kon. Adan nobyo, Pudno nga dan humyom. Ngam amok asaan mo nga ayayaten. Ngamin, aging gaita. Siyak pa'y lang ti ipit-pitik ti pusom. pag kunaam kumamatalan, Gaputa iso ti marikriknak. Di mo kuman parigatan pa'y ti bagim. Amok apanakip butas mo lang ni Vince. Eunice, itay pwede ka matagtagal ya. ha? Di ka di manan Alan. Vince, tikit di pa nagmanehong tinto na ram. Inawagan na ni Alan. Kinuna na nagkita kayo iti na minsan arabi. Anya, Pudno ka di nagkita kayo. saan mo't nga itinagkita kami? Iso a mismo tinapan ni Jabalay. Inuray nak ijagate. Iso a nagsarita kami. Kayat mo kano ti makisinubyan kang kuana. Awan kasta nagsaritaan mi. Urayan niya pa'y ti aramidan na amang pilit kan ka. Sabi ko ma, tadi kan makisinsinubyan kang kuana. Vince, Pangasim ha. Ikarim ko makanyak adinak ko mapanawan. Gapulakan kuana. Amumot mo kasano ti panagayat kan panang ipatagkuhan ka. Ay ayatan ka una Eunice. Dahil ako mati ka na nalaglagi pam. Apay nga tadyak makontak ti number ni Eunice. Itay pa'y nga out of coverage. Sa di mo tatayan na. Ay, madanagan ka. Di man ki dineli ti awagak. Barang ang muna ti ayan ni Eunice. Hello, Vince. Hello Nelly. Pasensya ka na ano na disturbo ka. Damagak la ko ma. No amom no sa dino ti ayan ni Eunice. Jack ngamin makontak.
Dito nga sigod at tambayan tayo. Kinapudno na. Agkadwa ni Eunice ka ni Alan ita. Anya? Oops! Hinahinay lang, Eunice. Adun tinainom mo. Alright. Sige, madam. Gusto na itan. Abangan mo saan tanto na makasala inton, madam. Tama. Nya kakadianan. Di nagmanlapda na kasta. Kaya't ko pa iti uminom. Kaya't ko timak kalipat. Kahit mo lipatan ni Vince, kasta ka di. Mamamalan, oray kas jay ti inat aramid mo kanyak. Aklo nagkakpenso. Nga, aging kita. Ayayatan ka pa lang. Isuro nga, dak dito ay amagisin mo blan ka. Kasano ako makasigurado di naktumanan panawan kan saktan, ha? Alan? Napunakan ka. Ipatpatag ka unay-unay. Nalaki dito makisin mo blan nga kanya. Ay, ikaw nga, agbali na ko na nasayatan mo blan. Lipatan mo din na palabas. Kat mangrugita manan. Podno ka dilay Alan. Wan, iso nga cinnamon ni Vince. Okay. Sinaak nga rodan ni Vince. Eunice? Vince? Planong gayam asublyan ti ex mo. No. Saan, Vince? Let me explain, okay? Tanya pa lang ti explain mo. Kit naglawag tinangig ko. Vince, Inayat ka iti kastaunay. Nagbali na kanapudnukan ka. Hanggang apay anaaramid mo ti kasti kanyak. kuha. Sorry, Vince. Nagsakit. I'm sorry. Vince, aksabli ka dito eh. Vince! Vince! Bayaan mo ni Vince. Aldak lang. Saan? Ibutang nakalan! Kasaritak ni Vince. Vince! Agsaritat ako, ma! Vince! Mabit lang, Vince! 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 Ipatanak! Vince, pangasim! Agsaritat ako, ma! Awanan ti ron mga pagsaritaan ta pa, Eunice. Nagbali na atanga. Ngamin, inayat ka pa lang. Sorry, Vince. Sorry. Jakon ka sa pulang dagita, sorry. Manipod ita. Put din tanti relasyon ta. Kat nawaya kayong kanialan. Saan? Saan, Vince? Sikat ay ayata. Patyan na kumamot, please. Ulbod ka. Ulbod ka, Eunice. Vince! Agsubli ka! Pangasim! Vince! 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 Agpaigid ka! Adalugan na di malikudam! Vince! Vince! Iha, bawal ka na sumrag dito yung operating room. Boyfriend ko tinaksidente. Isa pa nga siyo. Palabusan na ko masinikin ko na. Pasensya ka, Iha. Gam talaga sana mabalin. Agreeing ka. Agreeing ka, Vince. Pangasim. Di na kumamat panawan. Vince, ayayatin ka unay. Initiating. 1, 2, 3. Clear. Ay, Diyos ko. 200 joules. Vital signs. Negative. Again. Initiating. 1, 2, 3. Clear. 300 joules. Vital signs. Still negative daw. Time of death. 30 p.m.
Ma'am, pasensya na yun. Inarabig niya amin na nakabalan eh. Talaga siguro nga kailangan nito itibiyag ni boyfriend yo. Saan, doktor? Makipaglagingit kami, ma'am. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F, iti naminsan ngay nakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa dagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastameten ti diploma. Nakyuryosak nga rod ket dinengeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat tapno innakmat ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag apatsek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka, Glenda. Birbiro ko na ka man ni Teacher Idi Kalman. Agkara-absent ka mat ngamin. Agtrapak san, Jenny. Anya? Ngam apay. Sayang mat. Sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahuam? Basta, ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay dagiti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agtrap kalatan. Masaduta ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agumit da. Kay kayat dakit di tapno awanin paggastusan da. Anya? Wen, iso nga agdrap akon. Agtrabaho akit din. Isuntumat laang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen, Jenny. Apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y, friend. Naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko, apapanan. Arak ijay, arak ditoy. Pwesto ti hikit ko daytoy. Kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amat kan ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isuntumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mati kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda, So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? ay, jak amokan ka, Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, aginom taman kit di. Ay,
Agakapsutak namin kat no jak makaraman iti arak iti lasod ti agmalem. Anya? Anya langit din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaluta ko nga eskwela. Iso nagdrap ako. No kasta, we are meant to be. Ah, wala niya. No kayat mo, iawit ka na balay. Ha? Anya? Well, asawayan ka, Glenda. Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla akpay din naimunawan iti daytang imbagam. Sana nga mang rap-rabak. Ano kayat mo, agasawatan? Ikasar kami. Di oray, ang grande pa yun, no kayat mo. Anya? Ato ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya, ay sosa na bardekan San Brian. Dinasayaat. Ituro mo pa ilang. Iti kasta, mausawan ka. Sana ka napartak. Amok ti bagbagak. Iawit ka, no ko lang. Iawit ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Sir, Sino ti? Hoy, Brian! Brian, nag-green ka! bumangon ka. Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sino ti ayanta? Ha? Saan di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Di nakman... Ala, bumangon ka kit diditan. Kat pornosan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam... Seryoso kiti bagbagak kan kay di rabi. Sa anak anabartag ang kaskunam. Brian? Di mat kunam akayat nakmat. Kwa? Malaksid ano, bartag mo dahi jay. Eh, Awanan mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. No lakit di tao manugot ka. Agkasarta na dagos. No di mo kaya? Okay, la kanya. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian Tiamana. Saan niyo kumamat na basta tong paanitan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana, Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. ha? Nanang. Awanan ka itibayin. Tiyam mo, may, igagaad mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, kaday tamat gatal mo timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni Manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa isakbay ang nakinobya. Sika pa'y kit din a babae, tinagaramid, iti pakay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyagyaw. Nang rona intunadan anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Nanang. Isa na balay, tayo jay kami tumutan balay nga agnad, nana. Adamot na dadi kan mami. Isuda pa'y ti makamu kadagit ti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di kagdanag, tadyak baybayan ti anak niyo.
Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo, man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mang Pet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit, paawid din dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilakla ko ti kumpare kalugan. Mapanmin to kumakitaan. Barang kabailan na atarimnan. Ang gatangan min. Sa amin tumat ila ko itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukin ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manwa bulan ng dayta? Isya mabulan ng Daddy. Kabulan ang gaya man. So magmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sapay makatawan Liza nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ron, nanang. Ay sos, ag-control kayo mga Pero paglang ag family planning kayo iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam lang tayo na balayan. Daddy, Ne, ada ka matgayam di tabalayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. So, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kinti, tagsasarunod, agiti apo ko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo upay nga agawawir. Ay, sa bagay mutkit di abalayan. No pagdanagam ti pagbiyagan da, di ka mandanagan na balayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakita ko ti panagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtangan. Ikagayad na mati trabaho para iti binukul na pamilya. Sana ya, Glenda. Owen, Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mutabinay bayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti ang pukot ha. Ayaw na, agawit ka nga minin bagay. Iti kasta, maaw-awir mo madazakkan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontrata. Sana kon nga agrinyo. Kawun nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawan ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian iti pemanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit ka, tapno makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataorlat ta ti anak ko Pudnuti ko na ni Daddy. Panawan mo tan tapno agawit kayo. Iti kasta, makaina na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasak mo tag trabaho para kada kayo. Ay na, amom ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunagan ka anak ko. Kaya't kauna nga agkan kan arakupan. Ay na. Ni mami man. Sana ko nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasan nyo iti iliw yo kanyak. Iso nga agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga, anak ko.
Tapno maaw awir kumeten dagiti apo ko. Brian, Apay bakit? mga no mabaling nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkura nga mangmangtid kan ka. Wen sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Diyan nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no adda maibagada kanyak. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko no gastusan. Magatang mo mat amin na kay kayat mo. Ikan ka ti kwarta. Gatangam latta ka din no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka damami kan daddy. Siyak ti makamo kunak lang arudan. Ang Brian, O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunan. Sigurado adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. agpaiso Brian. Amumot asana ka narigat akasarsarita. Ngam kas iti nakon. Sigurado lang adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian, ikari, katagyaman ako nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito italyer. Nagadot isang sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka dagos. Nagngato ti gurigur ni Zion. Apay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga ron. Nadyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Pagamuan ta kilaat matlatan na nagsangit. Edi sa klutan. Kasta mo na yabara na. Hintay tanti bagbagak kan ka, Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing Gapoy tila ita online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ati panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling at. Namjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanran na nga sakit ti anak ta. Mga asim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kitin. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipanta di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang, Pudno, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamatan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. nang, Hanggang ano sama, tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide, di maisa ka ba't kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantay. Aya pa o pakawanan nak. Makasauak man iti saan arumbang ako nakaw. pakawanan da ko mananang. Nagbali na kasukir nga anak. Ti amok idikat, saan kayo nakasapulan pa'y? Ngam, nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kastoy nga da parikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. At daditan, nalpasan. At dan anak yung kini Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan may isa, nasingpot ba't nagiti na kay kamangam. Nanang, Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko.
Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay na ang mood, friend. Sana maliklikan. At dalatasan may apag kinaawatan nga gisawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlaan nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta, friend? When friend, katsi ka, kumusta ka mo din? Dahito kaasi ti apo. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso nga inararapaap ko. Ay, imbag ka pa, friend. Sumagmamanula ang nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, day tamo tinararapaap mo idisan ka di. Kunakmat nga minkan ka ide nga ituloy mo ti agadal ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya nga'y inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, Jack na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman aklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga asawak. Kastamot ang dagiti na ikamangak. Talaga siguro akas ti biyag, friend. Iso siguro ti makunagasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat na katugangan? Saan ka di? Owan mo't kit di friend. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Awaten nyo tinaimpuswan a panagyaman ko gapu iti ingkay panang tartarabay dito'y nanumo nga channel tayo. Agan annat kayo kumaakanayon kakapsat. Ti surat ngayon tay kan biag kita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Alma, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa nga pulo laang titawan ti anak ko idinatay ti asawak. Manipod idi agmay sa akon anang isakad iti panagbiag mi. Gapu iti rigat ti biag ken awan nagadalak, awan nga rod natalged a trabaho amastrakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitegged kas may sa akatulong iti syudad. Kat inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarubak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabaho mo iti grocery. Dakal pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamutan ti panangasikasom kin ni Rodrigo. Awan anyaman na, Ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanya. Makunak ang nag-asat kami nga ag-asawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man anaadaan iti anak.
Naadaan kami mat iti baro akamang ti pamilya. Kat si kanay ta, Alma. Ayun kayam. At the good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, ma'am. Wan, napagnumuan mekin ni Rodrigo nga ipaalami matan ti anak mo. Da kami ti mang paadal kan kwa na iti kolehyo. Agpaiso ka di daitang, ma'am. Wan kunakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako na, ma'am. Nabayagan akayat ko ang makadan namanan ti anak ko. So nga agsagana ka, tainton bigat matlaang. Agawid ka ijay probinsyayo. Kat iti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice. Inala ka di matla amin ni Alma, nagitin sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Entet ko amin, ngam imbati na mat dagiti daduma. Gapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagagat, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak ang masayangan amang tulong kan kuan. Kasta matan iti anak na. Sabay kuma, tatinawid ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred, Ha? Manang Alma? Apay nga da ka nga iti daw. Ano ti kayat ko asawang? Apay adi mo imbagbagaan sumangpot ka ita. Siyempre, kayat kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Ha? Kailiw ko na yan ti anak ko. Sa dino ngay ti ayan na. Ay, kwa manang. Di ka kumagong ungot ngam nagtalaw ti anak mau. Anya, kano pa'y? Iti anya aga po. Kwa ngamin manang. Kadag ito'y lang manang. Nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada ti asikason na. Iso nga inong taka. Jakmat ni namnama. Asakitin nagayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Ay, Diyos ko. Sa dinong ay nga ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarubak, sir, ma'am. Di na kanuam mo no sa dino tinapnapanan ti anak ko. ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka madanagan, tatulungan na ka magsapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, adaladawan na kan ka sa dali. Wan, sir. Oh, wala. Mabalin na ka mo't ako yugon ni mam mo, amapan ka nagiti istasyon ti radyo. Tapos panawagan kayo, at masapulam ti anak mo. Wan, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo. Ay, sapay lang kumatawan ti ka sa napasama kiti anak mo. Daytang matikar kararag ko iti Diyos. Madamag kumanlaang. Mapagtalkan ka di mo't laang, tinangibat siyam kan nangitalkam iti anak mo. Sir Rodrigo. Amagad mo't no na makagapo-agapuanan ti tao ang nangitalkam, isuapin manaw ti anak mo. Nakasagana ka ka din iti pagnata, Adrian. Ako madandanagan na manong Jigo. Anya? Italangan nga ramidak ti kastoy. Amo mo't baro asaltak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balot ti sigod nga aramidak tapno agbyagak. Ket siyak tinang tulong kan ka tapno agbyag kay tinasayan. Inikan ka iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok day ta manong Jigo. Jak ta malipatan day ta. Di ka matanagan. Nairwama ko ni tikastoy trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo. Asinaglang dito, Adrian.
Nalakala nga mas trak tayo tinay balay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana nga di jay. Nakapanawagan kamin kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko matamangagan dagiti makamamo kini Adrian. Kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipanubos mo ka iti panagdan nami manan nga kita. Diyak lakit di mapakawan ti bagi. Nadada ka sa mapasamakan ko na. Buisit! Oh, Manong Chico. Apay kastawan iti pungtot mo. Anya tinapasamak? Piste at talaga na dyan, Mario! Ha? Apay ni Mario, Manong. Sangkit di ka no na makaumahin ton rabi eh. Agtrangkaso ka no. Kat di nakabalan tiropar. Ay, tilo ko. Mawatam latan Manong Chico. Tadamat gayam sa gubanit na. Kanya pa ngay. Jackmat mabali na pilitan. Amang ano sumabit tayo, kapukan ko na. Sino mo ti sana makabungtot? No kaano adimtengan ti inururay tayo? Agsakit-kit din. Kasan mo nga rutitan, Manong? Inton rabi inti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti saritaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Ay nga, Manong Chico. Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan dito'y balay, dagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay daw, Manong. Wan, Nagadutig kakapintas agamit daw, natural, tabak ng dagat karod. Kumay ka, sumurot ka kanyak. Punaan ta iti master's bedroom. Tarasan, Kwa, surutan ako na kwet. Kinayat ka. Ang mga ano makaraing dagiti bumalay, ha? Ha? Sino kayo? Apay ngagdang kayo dito eh. pagdataw, Manong Chico. Punta rod, just kay. In Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo dito eh. No saan? Malmaluan kayo babaan dito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin, Manong Chico. Adrian, sika ka di dayta? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuan. Duka sa pulan na patayam. Patayam mon. Sana mabalayin nga damakailasin ka na ta. Delikado no sumabit ha. Sana mabalin, Manong Chico. Iso ti inak. Umikan, pumanaw tan dito eh. Anya! Jak ninamnamang inamgayam ti katalag na Don Rodrigo kan Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabahon na. Iti lang amin cellphone kami ngagsarsarita. Sagpaminsan pa ikit diya. Iso ajak pulos na adan iti gundaway amang ibagakan ko na. Iti pa nang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poder da. May magkapay. Tanda pa ilang ti inam. Adrian. Ha? Manong Diego? Anya pa ilang ti araramidam. Sublihan mo ti inam. Sigurado nga urayan na kanday jay. Di mun sayangan da ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian. Ay na, Adrian anak ko. Agyaman ak ta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan ak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. No, kasta. Amo yun awan ako iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawid ak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana po no day tanana. Ha? Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan. Naulpit ni Nana Mildred kanyak nanang. Inaramid nak nga alila. Anya? Tunggal umawag ka kan kuana. Ket agsarita ta. Nakabantay kanyak. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain o Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipaupaw ityo.
Diyos ko, di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae, awanan ba Sa anak pa yan nakalpas iti high school, ha? Ta pinagsardeng na. Sa anak to pinagtrabaho. Anya, Diyak magustuhan tinaramid na. Ti panangila ko na kanyak. Imbugaw nak iti bakla nakautangan na iti dakkalagatan. Ito na jay. Paimanawak iti poder na nanang. pagawanan na ganak ko. Nagbidutak iti panangitalag ko kan kay ti dayjay a Mildred. Ibaga kadasar kan ma'am tinapasamag kan ka. Amok amawatan da ka. Patyak at tulungan da ka, anak ko. Aw, manang alma. Aping adda ka manin ditaw. Awanan ka itibain, Mildred. Aping ngay ngagsipat ka manang. Anya ti basol ka. Nagpuskol pa'y laang tiropam amang damag iti basol mo. Ha? Nagkita kaming iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kankwana. Ha? Manang alma. Kuang amin. Danggan na kuma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakasgayo ko. Kabailak nga aklunan ti panang paspasakit mo kin ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kuana iti panagadal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamtyak pulos maaklon ti panangila akum kan kuana iti bakla. Tapno laang agkakwarto ko. Manang alma. Pakawanan na kuma. Inaramat mo lagayam ti awan ka kan na dagiti kwartang impaw-paw ko para iti anak ko. Manang alma. Pakawanan na kuma. Di ka madanagan. Inutag abayadan dagitay. Basta di na kumay dardaraw. Pangasay. Di ka madanagan. Saan ka ngay daraw? Awan dakas nga aramidakan ka. Saan ka abalsan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Gapu iti tulong dagiti amok, nakaturpos ti anak ko iti kolehiyo, kat isumatan tinangitalkan da sa Rodrigo kanimam Beatriz iti kumpanyada. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapu ta di na binaybayan ang maisadmak ti anak ko. Miss F, dahito man ti padas ko adyak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Alma. Ken ka pagayam, Alma. At datay pagsasao nga kunanakat, ti tao a mayroruman, Diyos ti manarakan. Makunak anagasat kayong agina, gaputa nakasarak kayo iti nasayaat ti panagpuspuso na. Isu ti nagbalin nga instrumento, tapno maragpat yu ti napintas a kasasaad ti biagyo ita. Subadan nyo nga rod ti kinasayaat da kada kayo. Ipakita yo nga saan daan nagbidot iti panangtulong da kada kayo nga agina. Alakas tan pagayam, Alma, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.